Dobro večer svima, evo danas ću trčati još jedan trening po uputama Garmin sata na temelju onoga što mi je procijenio neki dan kad sam trčao testno trčanje. I uglavnom nakon toga sam dobio neke treninge koji su dosta ovako intenzivni. Evo prvi koji je bio je 6x400 metara tempom 4.0 sa pauzama od minutu i pol. To je baš bilo onako na rubu mojih mogućnosti, ja bih rekao. Možda sam mogao još malo, ali baš je bilo na rubu. Tako da danas me traži da trčim 1 km tempom 5.30, 5 minuta 30 sekundi, onda 2 km 4.30 po kilometru i onda još 1 km 5.30, pa vidjet ćemo kako će to ići. Evo ga, kaže sad tempirano trčanje i sad ću startati 2 minute zagrijavanja, onda prema planu i još na kraju 2 minute hlađenja, pa krećemo. Kaže 2 minute warm up, hodajte ili lagano trčite, pa ću ja ovako lagano trčati, otprilike 6 minuta kilometar. Da, to će biti ok. Dosta je hladno danas, evo sad je nekoliko 10 stupnjeva, a kraj 5. mjeseca je, tako da nešto je naglo zahladilo, ali ugodnije je trčati. Evo 5.40 i sad kilometar. Ok, malo sam prebrz.
Sad kreće ubrzanje još malo, još 50 metara. Puls mi je oko 150 trenutno, to je u redu. Evo ga. Mislim da je to. Tu slow.
Ovaj zadnji kilometar je bio točno 5:30. A sad jedan krug hodanja, kaže 4,7 km, 155 otkuca ovaj tren, pace oko 9 minuta kilometar, iako sam primijetio da sat dosta sad neprecizno pokazuje, vjerojatno zbog naobake ili nešto sa GPS-om, ali otkuce srca mislim da uopće ne prikazuju dobro, jer neki dan kad sam trčao te brze segmente, dakle 4 minute po kilometru, 400 metara puta 6 puta, puta 6 puta, otkucaji su mi po satu išli jako sporo gore i došli su do nekakvog iznosa koji nije realan. Zato što kad sam stao, onda su otkucaji skočili na 180 otprilike, što znači da su vjerojatno bili i viši, ali sat nije precizan. Tako da, generalno ovaj sat je dobar meni. To je Forerunner Garmin, ja mislim 255. Uglavnom sviđa mi se što nije touchscreen. Iako sam mislio prvo da će mi smeta što nije touchscreen, jer kao to je zadnji krik tehnologije. Ali sam se sjetio da sam imao touchscreen sat koji mi je na slučajne neke moje pokrete rukom ili dodirnem sa rukavom od jakne gumenim ili tako nešto i on se isključi, resetira i onda mi vježba u pola stane. Tako da mi se više sviđa s tipkama. Sada sam se navikao i sviđa mi se baš ovaj bez touchscreena. Tako da, suma summarum, ovo je bilo naporno. Mogao jesam još malo više, ali nije, ja mislim da nije ideja da se na treningu izmorim, nego je ideja da bez ozljeda polako napredujem. Koliko polako, a sad to ovisi od osobe do osobe, ali bitno je da napredujem. Tako da, evo, zadovoljan sam kako sam odradio danas. Evo još par metara i to je to. Otkucaji su sad na 123 po mom satu. Evo, doću do 5 km ću hodati. Nekako mi to smeta kad ostane tak malo. Ali dobro, mogu krenuti i van igrališta. Skoro me Bobby napao.
još 20 metara. Evo, to je to. Ništa, hvala na pažnju, vidimo sljedeći put. Pozdrav!